Ahojte ľudia, ideme takto vylezať a veci potoka nášho buď chotí. Takže tunak máme kúsok z dačoho, tunak máme proste dačo z auta, tunak máme poldiska, tam je dostatok, potom tam to kalové, tak to byť šampanské a tak to teraz zahodili a tu tak zase papuča, normálne, ti robinkaj. Takto tu je trochu drevka, takto tu po sebe hádžeme si, že je to s baktériami, ale nevadí. No, ideme dole, fuj. No, ideme dole. Ideme. A tam nič nie je, tam sme minule našli preukážku. Koho? Doroty z 3. A ideme a tu neviem, jak sa dostanem. To tu smrad jeden. Buchnatý. A ideme. Ja som jeho kamarát. Tu je flaška. Ideme. Tu je zase stromek. Ideme. Takto cipsy. A takto viacej zo ihriska. Potom tunak papier. No, čipsy. Ňam. Cixo. Ideme ďalej. A ďalší kusok z ihriska a do riči. No, tak to už nebyť kúsok z ihriska. Potom citronový lipanek. Čo? Vôbec nie mliekový a len to nežlotla. Potom nanuk. Ten by som si dal. Ideme a tu asi to tak končí. Tak ahojte ľudia. To tak by bolo všetko.